خیرات چشم جان است چون بنگری، تو به چشم شادان جهان نسپری. درودی صمیمانه میگویم به یکایک شما بیننده های عزیز و ارجمند، خاصتا اون نفرانی که دائما پیگیری میکنند از شو برنامه های ذهنی. ما باز هم روبروی شما هستیم در هفته نو با برنامه میزان خیرات و یادآور میشویم در این برنامه سوال برای دریافت کلمه پیشنهاد میگردد. برنامه مذکور جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد ارزشگذاری به تاریخ و فرهنگ، زبان دولتی، سینمای ملی و دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منظور شما می‌گردد. دوستان عزتمند، یکایک شما واقف هستید، می‌دانید که در این منبر به واسطه جوانان با خواهش و ذوق می‌آیند و کوشش می‌کنند در همین جا دانش و مهارت خویش را در جستجوی کلمه ها در اسکنوارد تلویزیونی بسنجند. امروز نیز در برنامه ما اشتراک می‌ورزند یک گروه خواهشمندان جانشینان بسیار هم سرتلاش با غیرت و باهوش از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. همه شما را به شو برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات خیر مقدم میگوییم. خوش آمدید و باوری داریم که شما امروز در این برنامه یک اشتراک خیلی هم جالب و ارزنده نشان میدهید. و اکنون میخواستم در آغاز برنامه یک معرفی کوتاه داشته باشیم. با هیئت دسته کی شناس میکند؟ مرحمت. سلام و درود به همه تماشاگران تلویزیون سینما. ما یک گروه دانشجویان دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی خواستیم که در همین برنامه میزان خیرات شرکت ورزیم و تا قدر امکان دانش و ملکه خود را یعنی سنجیم. بسیار خوب. و اکثرا شما همتون همکورسان هستید، در یک کورس تحصیل میکنید یا بچه ها از بخش های گوناگون از کورس های مختلف هستند؟ در اینجا هستند فاکولته فیلولوژی تاجیک، هستند فاکولته فیزیکا، فاکولته پسیکولوژی، از 3-4 فاکولته ها اشتراک. با قول دیگه گلچین کردید، بهترین ها را انتخاب نمودید تا در اینجا یک اشتراک خیلی هم جالب و نمونه داشته باشید. البته. و ما البته باوری به آن میکنیم که امروز بازی شما با بیننده های ما خیلی هم جالب می افتد و بیننده های ما تا با آخر این برنامه را با شوق و ذوق تمام پیگیری میکنند. همگی درباره شرط های برنامه، بخش های برنامه معلومات دارند، آگاه هستند، میدونند برنامه را تماشا کردند. بعضی ها میدونند، نه همه کس آگاهند. برای نفرانی که برنامه را ندیدند و شاید بیننده که بار اول شو برنامه ذهنی میزان خیرات را پیگیری میکند، ما دیگر بار از بخش های برنامه امان در موسم 4 یادآور میشویم. یعنی در برنامه میزان خیرات ما سوال رو پیشنهاد میکنیم، مقداری حرف رو میگوییم، شما سوال رو در میزان خیرات برمیکشید و پس آن اندیشه های خویش رو پیشنهاد میکنید. برنامه از 3 دوره عبارت است. دوره اول دوره انتخابی است. از 6 نفر شما باید در این منبر 3 نفر باقی بماند. 3 نفری که واقعا توانند با 2 سوالی پاسخ درست پیشنهاد گردانند. اگر نفر کوشش نمیکند از برنامه اختصار می شود. نفرانی که به دور دوم را خط میگیرند، در دور دوم با آنها 3 سوالی پیشنهاد میگردد و نفری که به مقدار زیادی سوال ها پاسخی درست پیشنهاد میکند به دور نهایی برنامه را خط میگیرد و در دور نهایی با آن ما 4 سوال پیشنهاد میکنیم. در صورت پاسخ گردانیدن به 4 سوال برنامه ما صاحب دیپلم از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه میگردند. اینچنین راهخط را به دست میآورند و میروند مدت 3 ماه در مرکز آموزشی محور تحصیل رایگان زبانهای خارجی و فنهای دقیق را از خود میکند و همزمان جامی که به واسطه تا به امروز یگان اشتراکچی آن را به دست نآورده است، جام برنامه میزان خیرات را از آن خود میکند و فکر میکنم که این یک افتخاری بزرگ خواهد بود برای چنین جوانان سرتلاش با غیرت و اون نفرانی که بیش از پیش سر دانش خود تکیه میکنند و به خویش باوری را از دست نمیدهند. الکی همه شما غالبی این برنامه هستید. آمدن تا به اینجا الکی غالبیت است. کسی از کسی در این برنامه برتر و بهتر نیست. دانش ملکه خویش را مهمتر از همه میسنجیم. با یکایک شما ما برای موفقیت خواهان هستیم. اگر همگی آماده باشد پس دور اول رو برای انتخاب 3 اشتراکچی آغاز میکنیم.
саволи аввал чунин аст: кадом роҳ эҳё гашт баъди 1000 сол? калима аз 7 ҳарф иборат аст. нахе ки аз пилла ҳосил мешавад. ҳарир, парнионро низ чунин гӯянд. дар мавриди дигар торисоз торҳои асбоби мусиқиро низ чунин ном мебаранд. ин роҳе аст ки дар таҳкими муносибатҳои тиҷоратии Тоҷикистон бисёр ҳам саҳми муносибе дошта буд. абрешим гуфтанд инҷо. нахе ки аз он пилла ҳосил мешавад, ин абрешим аст. ҳамчунон бошам туро ман ки ту бошӣ маро, гар ҳами дебод бояд ҷуз ки абрешим матан гуфтанд. бале, ба ифтихорашон каф мекубем. воқеан як иштирокчии мо аллакай як ҷавоби дуруст доранд. дар сурати посух гардонидан ба як саволи дигар ба даври дуюмро хат мегиранд. шумо низ кӯшиш кунед дар баробари рақибатон иштироки хуб дошта бошед. гиёҳест хобовар коҳу калима аз 3 ҳарф иборат аст. мувофиқ намудани овозҳо дар мусиқӣ, ҳамоҳангии ҷур. бахияи калон, калони муаққат ки дузандагон бо даст дар рӯи либосҳо мезананд. духти муаққатӣ, хомдуз, хомдузии калон, калон духтани ягон ҷои либосро чӣ мегӯянд боз? чок мегӯянд. чок гуфтанд. дигарҳо чӣ гуна гузинаҳо пешниҳод мекунанд? дар барномаи мо нисбати мардон бонувон зиёдтаранд гул духтарон ва фикр мекунем ки ба духтани либосҳо бештар шумо машғул ҳастед ва бояд бидонед ки ин калима чӣ аст. ба фикри ман нах бошад. нах. мутаассифона. ва боз ин калима ҳамоҳангии мусиқиро ифода мекардааст. шах. 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 шах мегӯянд. мутаассифона. дигарҳо чӣ гуна вариант доранд? рах. рах мегӯянд. шах, рах. аксаран бонувон ба ҳамин кор машғул ҳастанд. калон духтани ҷои ягон ҷои либосро чӣ мегӯянд охир? ҳамоҳангии мусиқӣ ҷурро гуфтем. кук бошад. кук гуфтанд. кукнор. гар рабти каломи куфру дин дарёбӣ, сози ҳама кук аст ба оҳанги ғараз. бале, ва ифтихорашон каф мекунем. воқеан тани мурда, ҷифа, ҷасад калима аз 3 ҳарф иборат аст. маҷозан зоэ, забун, нобуду ночиз. маҷозан ғорат, яхмо, тохту тороҷро чӣ мегӯянд? яъне давлатеро маҷозан мегӯянд ки онро ба тороҷ карданд, пурра забун карданд, несу нобуд карданд. ин давлат чӣ шудааст акнун? ғун шудааст. ғун шудааст. ғун шудааст. мутаассифона. ҳама чиро гирифтанд аз он ҷо. лош шудааст. чун ту ширин нести фарҳод мабош, чун наи лайлӣ чу маҷнун бош. лош гуфтанд. ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ин калимаи лош буд. як навъ растании хордор ки бештар дар биёбонҳо, хусусан дар саҳроҳои арабистон мерӯяду онро шутурҳо истеъмол мекунанд. калима аз 7 ҳарф иборат аст. ҳамчун дору низ истифода мешавад. онро чӣ мегӯянд? хори бисёр маъруф аст ки дар баробари истеъмол шудан аз тарафи шутурҳо боз инчунин дар тиб низ Марғелон бошад шояд. марғелон ё мағелон? Мағелон. мағелон гуфтанд инҷо. дар биёбон гар ба шавқи каъба хоҳӣ зад қадам, сарзанишҳо гар кунад хори мағелон, ғам махӯр. бале, бале, ин калимаи мағелон буд. сурат, шакл, намуд калима аз 3 ҳарф иборат аст. инъикос ки дар шиша дар чизҳои сайқалӣ ҷилодор ва шаффоф дида мешавад. партав ва шуо ки ба сатҳи чизҳои шаффоф ва ҷилодор расида ба воситаи он ба чизҳои дигар меафтад. акс. акс гуфтанд. зебаргаш ханҷаре барчанг дорад, ба акси сояи худ ҷанг дорад гуфтааст Саидо. бале, ифтихорашон каф мекунем. воқеан ҷудоӣ аз ватан, дурӣ аз ёру диёр, ғарибӣ, мусофирӣ калима аз 6 ҳарф иборат аст. дурӣ аз ватан, аз ёру диёр, ғарибӣ, мусофирӣ, он ҷо ки ватани кас нест.
ҷои дур аз хонумон дар гуфтугӯи ҷанҷол хархашаро низ мегӯянд. ғурбат бошад. ғурбат гуфтанд зи дунё меравад хисрав ба зери лаб ҳаме гӯяд дилам бигирифт аз ин ғурбат таманнои ватан дорам. бале, калимаи ғурбат буд. иштирокчии дигарро низ мо интихоб кардем. ранҷида озурда хотир калима аз 6 ҳарф иборат аст. зиқ, дилтанг, ғамгин, маҳзун. озурда хотир кардан, ғамгин кардан, зиқ шудан, маълул гардонандан, нохуш, ногуворро чӣ мегӯянд? дилгир. чӯшо хон посухи дилгир бархон, аз он посух ба кори хеш дармон. бале, ин калимаи дилгир буд. як иштирокчии мо низ як ҷавоби дуруст доранд. ҳабсхонаи торик маҳбас калима аз 6 ҳарф иборат аст. ҳабсхонаи зеризаминӣ зиндон. зиндон гуфтанд. иброҳимро ба зиндон боздоштанд. зиндон зебо нашавад гарчи бипӯшанд ба дебо. бале. ҳамаи иштирокчиёни мо қариб ки ба як саволӣ ба ду саволӣ посух гардониданд. ва акнун мо месазад як саволи дигарро пешниҳод кунем то ин ки як иштирокчиро дар қатори ду гулдухтари дигар интихоб кунем. ношукр курнамак калима аз 7 ҳарф иборат аст. шукрношинос ҳақношиносро чӣ мегӯянд боз? касе ки ба қадри некӣ намерасад, шукр намекунад, ба қадри пешравӣ намерасад, ба қадри хуррамӣ намерасад, ба қадри мо гуфтем ношукр. ҳақро намешиносад ин нафар. ҳарчанд хубӣ мекунанд, ҳарчанд дар ҳаққи ӯ кори хайр мекунанд, вале ӯ ношукр аст охир ва боз онро чӣ мегӯянд? сипос. носипос. ба иттифоқи хиратмандон саги ҳақшинос беҳ аз одами носипос гуфтааст Саъдӣ. ба ифтихорашон каф мекунем. дар ҳақиқат фикр мекунам даври аввали барнома хеле ҷолиб паси сар шуд. 6 иштирокчие ки дар ин барнома омаданд бо хоҳишу завқ бисёр ҳам иштироки фаъол ва ҷолибу намуна доштанд. вале чӣ кунем ки бояд мо 3 иштирокчиро интихоб кунем ки онҳо дар даври дуюм боз ҳам миёни ҳам рақобат дошта бошанд. ба дигар иштирокчиён мегӯем шумо дилозурда нашавед. ин барномаи шумо аст, ин минбари шумо аст. боз дар нашрҳои баъдии барнома бо ҳайати дӯстонатон, дигар рафиқонатон меоед ва дар ҳамин майдон рақобати зеҳнӣ мекунед. барои омаданҳоятон изҳори сипос ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе барои боло бурдани маърифати худшиносии шумо, тақвияти зеҳни шумо китобҳои хонданӣ тақдим мегардад. бори дигар хуш омадед. бинандаҳои азиз, шумо даври дуюми шоу барномаи зеҳнии мизони хиратро тамошо мекунед. ҳамин тавр мо 3 иштирокчиеро ки дар даври аввал нисбати дигар ҳамтоёнашон бозии хубу ҷолиб доштанд ва ба миқдори зиёди саволҳо посухи дуруст пешниҳод карданд интихоб намудем. акнун месазад бо онҳо шинос шавем. ман ҳоҷизода марҷона донишҷӯи курси якуми факултати психология ва таҳсилоти фарогирии донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мебошам. мехостам ба ин барнома бисёртар ширкат варзам. шавқу завқи беҳад зиёд доштам ва ҳозир ба даври дуюмаш хай роҳ ёфтем. хай то қадри имкон метавонем ба саволҳо посухи дурусти худро пешниҳод кунем. бисёр хуб марҷона ва ана ҳамин боварии шумо рости шуморо овард то ба даври дуюм ва боварӣ дорем ки боз ҳам агар ба худ бовариро аз даст надиҳед то ба даври сеюм ва ҳатто ғолиби барнома мешавед. ва чӣ гуна буд интихоб кардани пешаи равоншиносӣ? хоҳишу завқ буд, тавсияи наздикон буд? бениҳоят шавқу завқи зиёд доштам ба ҳамин илми равоншиносӣ ва мехостам аз ҳамин телевизионҳо тамошо мекардам бо мутахассисо бо мизоҷошон, яъне психолого бо мизоҷошон суҳбат мекарданд, метод мегзаронданд, эксперимент мегзаронданд. беҳад шавқу завқи зиёд доштам. яъне дар маслиҳати зиндагӣ медоданд ба нафарон то ин ки дар рӯзгор ба мушкилиҳо дучор нашаванд, дар ҳалли муаммоҳои зиндагӣ тадбири худро дошта бошанд. умуман ҳама ҳолат психолог метавонад ба мизоҷи худ ҳама тарафа кӯмак карда тавонад. бисёр хуб ва мо боварӣ дорем ки шумо дар оянда яке аз мутахассисони варзидаи мо мешавед ва дар ин самт
нафарони зиёдеро дастгирӣ мекунед ва маслиҳатҳои муфид низ медиҳед. ташаккури зиёд миннатдорам. бо иштирокчии дигар шинос мешавем. марҳамат. Комрон Маҳмадкарим, донишҷӯи курси дуввуми факултети физикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгори Tojikiston ба номи Садриддин Айнӣ мебошам. Ман ин барномаро дар телевизиони синамо зиёд тамошо кардам ва шавқи ман зиёд шуд ва як хостам ки дар ин барнома ширкат вардам ва саводи худро санҷам. аз хурдӣ дар фани физика дар мактаби миёна таҳсил мекардам. Дар он ҷо шавқи ман зиёд шуд дар ин вобаста ба ин фан ва дар озмунҳо дар олимпиадаҳо иштирок намуда дар мактаб сазовори ҷой мешудам ва бо ҳамин хостам ки физикаро таҳсили худро давом диҳам дар донишгоҳҳо ва хушбахтона ман соли 2019 ба Донишгоҳи давлатии омӯзгори Tojikiston ба факултети физика дохил шудам. бисёр хуб ва фикр мекунам ки барои пешрафти зеҳни шумо ва дар ин самт расидан ба натиҷаҳои назаррас ҳамчунин пешвои миллат яъне озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифатро роҳандозӣ намуданд ва албатта дар он ҷавононе ки бевосита дар пешрафти илмҳои дақиқ ҳисса мегузоранд, хоҳиш доранд, завқ доранд, иштирок мекунанд. яъне шумо чӣ боре иштирок кардед ё хоҳиш доред? илм фуруғи маърифат дар донишгоҳ даври якум гузашт, дар он ҷо иштирок намудам ва сазовори ҷой шудам. рӯйхат гирифтам ба даври дуюм ва даври ноявинда бояд аз нав иштирок намоям. бисёр хуб ва мо боварӣ дорем ки албатта шумо зинаҳои ифтихориро касб мекунед. бо иштирокчии сеюм шинос мешавем. ман Имомова Озода, донишҷӯи курси якуми Донишгоҳи давлатии омӯзгори Тоҷикистон, факултети филология таҳсил мекунам ва имрӯз шод аз он ҳастам ки дар барномаи озмуни мизони хирад иштирок кардам ва мехоҳам ки кӯшишамро аз ин ҳам зиёдтар намуда, яъне дастовард ба сазовори зинаи аввал шавед. Озода, Комрон ва Марҷона ана ҳамин се тан ҳастанд иштирокчиёни даври дуюми шоу барномаи зеҳнии мизони хирад. то ҷое ба Комрон душвор меафтад дар миёни ду гул духтар рақобат кардан. кӣ мехоҳад иштирокчии аввал бошад? Марҷона Бону мехоҳанд ва саволи аввал низ пешниҳод мешавад ба Марҷона. Насим боди хунук калима аз се ҳарф иборат аст. номи ғуломи Султон Маҳмуд ки ба василаи садоқати фавқулодаи худ ба хоҷааш ва ақли расояш то ба мансаби вазирӣ расид. дар замони ҳукмронии Масъуд писари Маҳмуд ӯ вилоятҳои Қаздор ва Моконро идора менамуд. акнун бигӯед ки ин нафар кӣ буд ва Насим боди хунукро боз чӣ мегуфтанд? калима гуфтем аз се ҳарф иборат аст. шумо дар ихтиёр 10 сония вақт доред то ин ки фикр кунед. вақт рафт. марҷона вақт ба анҷом расид. чӣ гуна гузина ё вариантҳое ба хотири шумо омад? ҷавоб ҳаст ё не? ҳатто дар назми шоирони классики мо зиёд истифода шудааст номи ҳамин нафар. не наметавонам. ҷавоб нест. ҳамин хел ба ин маънӣ ҳофиз чунин гуфтааст: бори дили маҳмуду хами турраи лайлӣ рухсораи маҳмуду кафи пои аёз аст гуфтааст. на ба ёдам расид рости мегуфтам бегаида аёз мехезад чӣ меша хунук мешад. ман субҳи дама фикр кардам бегая мо гуфтем Насим боди хунук. ман субҳа фикр кардам гуфтам нахуд субҳда ягон се ҳарф ягон чӣ мештад. вале калимаи аёз буд мутаассифона. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба Комрон. умуман лаёқати хуби базлагӯӣ доред шумо? латифа гуфта метавонед? марҳамат, як латифа гӯед. аз ёдам баромад мегӯянд. Комрон савол чунин аст: яке аз қаҳрамонони ҳикоёту латифаҳои халқии тоҷикӣ шахси ширинкору базлагӯи калима аз 6 ҳарф иборат аст. ӯ надиму ҳамсӯҳбати Султон Маҳмуд буда чандин бор бо базлаву суханони нешдораш султонро мағлуб кардааст. ва кӯмаки дигар ин ки ҳамин қаҳрамон, ҳамин нафар яке аз характерҳои асосӣ дар рисолаи дилкушои Убайди Зукунӣ аст. қаҳрамони бисёр маъруф аст дар баробари афандӣ, ширинкори бисёр шинохта буд. дар адабиёт аз ӯ зиёд истифода мебаранд, аз ӯ ном мегиранд.
10 ثانیه وقت در اختیار دارید برای فکر کردن. وقت رفت. خب وقت به انجام رسید. چی میگفتن کامرون؟ جواب نیست متاسف. جواب نیست. طلحه گفت هیچ مرغ از لگلک زیرکتر نیست. گفتند از چی دانی؟ گفت از بهر آن که هرگز به خوارزم نآید. این کلمه طلحک بود و این نفر نیز طلحک نام داشت. آزاده سوال چنین است: اولین غلامی که با مولایش قرارداد آزادی بسته است، کلمه از 6 حرف عبارت است. او از جمال ظاهری بی بهره بود و همچون دانشمندی فقیه و پیری خیرت شناخته می شود. حتی در قرآن مجید نیز ذکر وی آمده است. کلمه از 6 حرف عبارت است. چی نام داشت؟ و اکثرا با حکمت‌های خودش، با پندهای خودش زیاد شناخته است، زیاد معروف است. ذکر نام همین نفر در کتاب‌های کلاسیکان ما زیاد آمده است. در مثنوی معنوی جلال الدین بلخی، در گلستان سعدی. در اختیار 10 ثانیه وقت دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. چی میگفتند؟ آزاده جواب داریم. متاسفانه نه. متاسفانه جواب نیست میگویند آزاده بانو. شنیدم که لقمان سیاه‌فام بود، نه تن پرور و نازک اندام بود. گفته از سعدی. واقعا این نفر لقمان حکیم بود و لقمان حکیم فرموده است: من 300 سال مردم را با داروهای گوناگون طبابت کردم، اما به این نتیجه رسیدم که هیچ داروی بهتر از محبت نیست. پرسیدند اگر آن هم اثر نکند چی؟ لقمان لبخند زد و گفت مقدار دارو را افزایش دهید، یعنی محبت را زیاد کنید. بله، فکر میکنم که چنین پندنامه های لقمان برای هر یکی ما و شما در زندگی سرمشق کار باید باشد و ما از چنین اندیشه های لقمان در روزگار دائما تدبیر خواهیم جست. سوال نوبتی پیشنهاد می شود به مرجانه. مرجانه شرم حیا کلمه از 5 حرف عبارت است. عزت، حرمت، اعتبار، بزرگی، رحم، مهر، شفقت، نرمی، نرمدلی، عدالت، انصاف، راحت، آسودگی، آسایش، غم، اندوه، خواری، زاری، آشکار، ظاهر را چی میگویند؟ یک کلمه همین قدر معنی ها رو در خود دارد، افاده میکند. احترام باشد. ما گفتیم کلمه از 5 حرف عبارت است. راستی باشد. راستی؟ همین است. همه راستی اگر هم خیلی باشد هم دیگه وریانت ندارم. وریانت یگانه میگویند راستی است. دروغ ارز و آزرم کمتر کند و اگر راست گویی کی باور کند. این کلمه آزرم بوده است. کامران شما بار در آسیا بوده و روند آرد شدن گندم را دیده؟ سنگ گرده که به واسطه آن غله را آرد میکنند. کلمه از 2 حرف عبارت است. این سنگ هم با قوه آب و هم دست کار میکند. جانوری سفید رنگی که نوک دومش سیاه است و از پوست و موی آن پوستین میدوزند. درخت است همیشه سبز که بلندتر از انار بوده، برگ و گلش خوشبوی است، در طب نیز همچون دوا کار فرموده می شود. این چنین کلمه مذکور یار، صاحب، خاکستری که در آتشدان باقی مانده است، نشانه و علامت های عمارت و آبادی، تیراندازی ماهر، کمانور، کمان، سلاح تیراندازی را افاده می کرده است. کلمه از 2 حرف عبارت است. ما گفتیم
10 ثانیه وقت دارید. وقت رفت. جواب یگانه چی است کامران؟ نه. کامران میگویند جواب نیست. آسمان آسیای گردان است، خلق را آرد میکند چون آس. این کلمه آس بوده است. اکنون ببینید ما گفتیم این سنگ هم با قوه آب و هم دست کار میکند. آس یاب میگویند. آس آب، آس یاب و هم با واسطه دست تاس میگویند همین سنگ رو. و نام جانور نیست آس بوده است. سوال چونین است آزاده؟ نفس، وزش باد، نسیم کلمه 3 حرف عبارت است. وقت، گاه، هنگام، زمان، آواز، صدا، بانگ، غلغله، مکر، نیرنگ، خاموش، ساکت. این چونین اسباب چرمی بوده است که برای باد دادن شکفاندن انگشت در کارخانه های آهنگری استفاده می شده است. همچنین قسم تیزی هر اسباب برنده را ifade می کند. قسم تیزی هر اسباب برنده را چی می گویند آزاده؟ و همچنین اسباب چرمی بوده است که از آن آهنگران استفاده می بردند. کلمه از 3 حرف عبارت است. در اختیار 10 ثانیه وقت دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. آزاده چی میگفتند؟ شاید تق باشد. تق گفتند اینجا. تق جواب یگانه است. تغییر دیگر نمیدیم. نمیگویند. دمی تق است به دل راهی باریکی سخن سنجی، زبانی خامه هم شق دارد از حرف آفرینی ها. این کلمه دم بود. یک دمتون رو میگیرید میگویند نه؟ مثلا بعد قسم تیز بسیاری اسباب برنده رو دم میگویند. دم شمشیر، دم خنجر. خب اکنون سوال های 3 پیشنهاد میگردد به هر 3 اشتراکچی. هر چیزی درشت که به یگان عضو بدن سخت میرسد کلمه از 5 حرف عبارت است. شخشول، ناهموار، ناسفته، با متاع معامله یکجا استفاده میکنند. آن که با کس درشت به آدابانه معامله میکند بد معامله، درشت خو، سخت گپ، گستاخ. کتابی معنی مکار، حیله‌گر و ناسره سقط را نیز ifade میکرده است در مورد سیم و زر. اگر فکر کنید در اختیار 10 ثانیه وقت دارید مرجانه بانو تا اینکه فکر کنید. وقت رفت. بسیار چیز میگویم آخه از 5 حرف عبارت نیست. خب بیاید اول واریانت ها رو بفهمید. سخت گپ میگویم. مثال سخت گپ، گستاخ، درشت خو، بد معامله. چی میگفتند همین نفر رو؟ غضب باشد. غضب. انسانی غضب بوده است. غضبی نمیخواد تیز عصبانی میشد. خب یا عصبانی. انسانی عصبی. غضبی. جواب یگانه میگویند غضبی است. تغییر نمیدیم. بر زمین زد کهنه را کی به ایار، زین دغل ما را برآوردی ز کار. دغل
инсони дағал будааст охир. саволи дигар пешниҳод мешавад ба Комрон. камол, рушд, бузург шудан, калон шудан, ба камол расидан калима аз 3 ҳарф иборат аст. сабзидан, нашъу намо ёфтан, сабзиш кардан, миқдори муайяне аз чизҳои нашъадиҳанда ки гирифторони вай ҳар рӯз он миқдор мехӯранд ё мекашанд ё хӯрдани як кашиданӣ. ҳоҷат, мурод, зарурат, орзу, мурод, матлаб, насиб, баҳра, саҳм, ҳисса. ин калима дар соҳаи тиб низ истифода мешавад. савол фаҳмо шуд? ба маънои ба воя расидан, ба камол расидан, ин маънои воя. хуб, Не ки варианти асосии мо воя. ҷавоби ягона воя аст. О, тағйир дигар намедиҳем. не. немегӯянд Комрон. зи сарви ин чаман соя набинӣ, зи райҳону суман воя набинӣ. ба ифтихорашон хат дар ҳақиқат ҳамин калимаи воя буд. саволи дигар пешниҳод мешавад ба Озода. як нав тортанаки бузурги газанда калима аз 5 ҳарф иборат аст. дар ҳама мамлакатҳо он ҳасту шаклҳои гуногун дорад. як навъи тортанаки бузурги газанда будааст. калима аз 5 ҳарф иборат аст. онро чӣ мегуфтанд? бе як ҳарфи а номи яке аз рудҳои мо мешавад. руди бисёр маъруфи мо аст дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. гуфтем калима аз 5 ҳарф иборат аст. вақт рафт. вақт ба анҷом расид Озода боно. ҷавоб ҳаст? ҷавоб нест? метанад гирди сарою дари ту ғунда кунун, боз фардош бубин бар тани ту тортанон, гуфтааст Кисои Марвазӣ. ин калимаи ғунда будааст. агар бепасванди а мешуд, пас номи ғунд. ҳамин тавр дӯстони иззатманд, даври дуюми шоу барномаи зеҳнӣ мизони хират ба анҷом расид. мо ба ҳар се иштирокчиён 3 саволиро пешниҳод кардем. иштирокчиёни мо бисёр бозии хубу ҷолиб доштанд. сари саволҳо андешаи бисёр қавӣ доштанд. тавонистанд фикрҳои гуногуни хешро пешниҳод кунанд, вале ҳеҷ гап не. ин минбар аст, ин майдон аст. онҳо пирӯз ҳастанд аллакай ва ҳамин тавр бо пешниҳод намудани як посухи дуруст Комрон ба даври сеюми барномаамон рохат мегиранд. ба ду гулдухтаре ки имрӯз бо ҳузурашон барномаи моро хеле ҳам ҷолибу рангин карданд, изҳори сипос мекунем ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шумо сипосномаҳо ва аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо китобҳои хонданӣ тақдим мегардад. фикр накунед ки шумо бохтед ин бозиро, шумо нисбати дигар ҳамтоятон Комрон, яъне дар ин барнома мағлуб шудед. вале чӣ гуна андешаҳо ҳаст доир ба бозии имрӯза? чӣ хел буд бозии мо аз нигоҳи шумо? бисёр ҳам ҷолиб буд. саволҳо аз ҳама тарафа, яъне ки одамро водор месозад ки ҳама тарафа ҳама чиро фикр кунад, бисёртар амин маънаи сари худро, яъне дониши худро сайқал диҳад. андешаҳои бисёр ҳам амин шоирон, ҳофизон инаи чиҳо буданд. саволҳои гуногун буд. барои мо
این چیزها یعنی که این برنامه ها یعنی شوق و هوس ما رو بیدار میسازد. با کوشش میکنیم که باز بیایم با همین برنامه باز اشتراک کنیم. به نهایت شدم. بسیار خوب. озода бонӯ чӣ мегӯянд? фикри ман дар бораи барномаи имрӯз замин буд ки бисёрам саволҳои хуб ҷолиб, яъне одамро фикр мекунад, водор месозад ки яъне фикри хуб кунад. ман хулосае баровардам ки аз саволҳои дар имрӯз пешниҳод шуда ки бояд мо луғатдонии худро яъне мустаҳкамтар кунем, яъне луғатдониамонро бояд қавитар намоем. яъне мо роҳафтода нестем ки ҷомро ба даст наовардем ва кӯшиш мекунем ки яъне боз ҳам тайёрии ҷиддӣ бинем, дар бисёр барномаҳо иштирок намоем. беҳтарин. ва боварӣ дорем ки ин омадани шумо аввалину охирин нахоҳад буд ва шумо дар нашрҳои баъдии барнома боз бо як ҳайати мукаммали ҷавонони дигар меоед ва дар ҳамин майдон рақобати зеҳнӣ мекунед. барои омаданҳоятон изҳори сипос. акнун метавонед бо сарбаландӣ барномаи моро тарк кунед. хуш омадед. бинандаҳои азиз, мо дар даври сеюми шоу барномаи интеллектуалии мизони хирад қарор дорем ва ҳамин тавр иштирокчии ягона интихоб шудан дар ин барнома Комрон ва дар баробари дигар ҳамтоёнаш омад то ба даври ниҳоӣ ва акнун дар ин давр ба Комрон мо 4 савол пешниҳод мекунем ва бори дигар ёдовар мешем, агар ба саволҳои мо посухи дуруст пешниҳод гардонанд, дар баробари ба даст овардани диплом инчунин роҳхат мегиранд ба маркази омӯзишии меҳвар ва дар он ҷо 3 моҳ забонҳои хориҷӣ ва фанҳои дақиқро ройгон аз худ мекунанд ва дар ин баробар ан ҳамин ҷоми моро ки то ба имрӯз ҷоми мизони хирадро ки дар кори баланди устоҳои чирадасти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Руххом омода гардидааст, аз они худ мекунанд. То ба имрӯз ин ҷомро касе соҳиб нашудааст. мо ба Комрон барор мехоҳем ва боварӣ дорем ки шумо ба ҳайси як иштирокчии бисёр ҳам фаъол дар ин барнома донишу маҳорати хешро месанҷед. савол чунин аст. Комрон, захм ҷароҳатро боз чӣ мегӯянд? Калима аз 4 ҳарф иборат аст. ин калима маънои шаҳр, деҳаи калонро низ ифода мекунад. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. Комрон, чӣ гуна ҷавоб омад ба фикр? захм ҷароҳатро боз чӣ мегуфтанд? яра. маънои шаҳр, деҳаи калонро доштааст. ин калима гуфтем. варианти ягонаи шумо? яра мегӯянд. накунад раҳмати мутлақ ба бало ҷони ту вайрон, накунад волида моро зи пайи канд ҳаҷомат. ин калимаи канд буд. масалан дар гузашта панҷи канд мегуфтанданд номи шаҳр деҳа. Самарқанд, канд, ҳарчанд ки ин канд аст. ҳеҷ гап не. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад. гузаштан, тай кардан, гузаштан аз оби ҷӯй, дарё калима аз 4 ҳарф иборат аст. гузариш, паймудани роҳеро, гузаштан, оберо чӣ мегӯянд? калима аз 4 ҳарф иборат аст. вақт рафт. убур. убур? гузаштан, убур кардан. ин ҷавоб ягона аст. ягона. гарчи маънӣ кард дар сурат зуҳур, мекунад маънӣ зи сурат ҳам убур. ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ин калимаи убур буд. моҳи 11 соли шамсӣ мутобиқи далв ки ба 21 январ 19 феврал рост меояд, калима аз 6 ҳарф иборат аст. гиёҳи дусолаи сабзранг бо гулҳои зардранг ки решаи он хусусияти табобатӣ дорад. рӯзи дуввуми ҳар моҳ дар гоҳшумории Ирони қадим
тудаи барф ки дар асари вазиши бод дар қисмате аз кӯҳ ҷамъ мешавад ва ногаҳон сарозер мегардад. номи писари Исфандиёр дар шоҳнома. дар ихтиёр 10 сония вақт доред барои фикр кардан. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. комрон чӣ мегуфтанд? ба маънои тудаи барф гуфтен дар зимистон ин тарма меша. тарма. номи писари Исфандиёр низ тарма буд? ҷавоб ҳаст ё не? мутаассифона нест. мутаассифона нест. қадаҳ ба шарти адаб гир зонки таркибаш зикосаи сари ҷамшеду баҳман асту қубот. ин моҳи баҳман будааст ва гиёҳро низ баҳман мегуфтанд ва номи писари Исфандиёр низ баҳман буд. ҷонвари калтакалосмонанд ки ҳам дар об ва ҳам дар хушкӣ зиндагонӣ мекунад. калима аз 8 ҳарф иборат аст. ҷонвари афсонавие ки гӯё дар оташ пайдо мешавад ва агар аз оташ барояд мемирад. номе аз номҳои мардона ҷоизаи синамоӣ низ бо чунин ном маъруф аст. аз калимаи юнонӣ гирифта шуда ба маънии фариштаи муваккали оташ омадааст. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. марҳамат, ҷавоб дорем? ҷавоб ҳаст? комрон? не. ин калимаи самандар буд. самандари блурин мегӯянд ё самандари тиллоӣ ки ҷоизаи синамоӣ аст. ҳеҷ гап не. вале имрӯз шумо бисёр бозии хуб доштед, тавонистед ба як савол дар бахши сеюми барнома посухи дуруст пешниҳод гардонед. ба шумо ин ғолибиятро табрик мекунем ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шумо диплом ва аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо китоби яке аз шоирони бисёр ҳам маҳбуби мо Раънои Мубориз тақдим мегардад. марҳамат комрон, акнун чӣ гуна андешаҳо ҳаст роҷеъ ба бозии имрӯза, чун нисбати дигар бозии рафиқонатон ва аз нигоҳи шумо бозии имрӯзаи мо чӣ гуна ҷараён гирифт? марҳамат. раҳмат барои бозие ташкил кардаи шумо ки мо дар ин бозӣ омадем иштирок кардем ва фаҳмидем ки дар ҳолиам дар ҷодаи илм пешравӣ суст аст ва бояд бисёртар мо сканвордҳо ва маҷаллаҳои сканвордиро пур намоем ва калимаҳое ки аз қадим дар классик истифода бурда мешуданд онҳоро фикр карда онҳоро ба ёд орем ва дар хотир гирем. барои шумо дар ҷодаи касби илм барору муваффақиятҳо хоҳон ҳастем. барои иштироки фаъол ба шумо изҳори сипос мекунем ва ба кулли бинандаҳое ки моро пайгирӣ намуданд изҳори миннатдорӣ мекунем ва акнун саволи тамошобинро пешниҳод менамоем. савол чунин аст: кунҷ, зовия, канори чизе, канора калима аз 4 ҳарф иборат аст. ҷои хилват, хилватгоҳ дар ибораҳои истиёрагӣ ба маънои ҷой, маскан, манзил, маҳалла истеъмол мешавад. ҷуз ҳама чизи доирашакл онро дорад. гуфтем калима аз 4 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро ба муассисаи давлатии телевизиони синамо тариқи телефонҳое ки айни замон дар экранҳои шумо аст пешниҳод мекунанд, онҳоро туҳфа интизор аст. дар ҳамин ҷо бинандаҳои азиз, барномаи мо ба поён мерасад. ба ҳамаи шумо пирӯзмандӣ ва сарбаландиҳои бардавомро дар рӯзгор таманно дорем. то дидори нав, хайр.